अंतर्राष्ट्रीय जगते अतिक नाजाम साहित्यकार जर्ज बनार्ड शाह पटे हाको जीवन चुनाव है ठुकी चोमी पदमरत तुलाटर व पोषण प्रसाद श्रेष्ठ ख ठो छ्वा मजिको स्वा नाङ्गो सफ्टी साबार नौजुला ठो सफुए पिका क नेपाल लिपि गुठी ख आनिने बनार्ड शाह जीवनी सन् 1925 दे साहित्य निम्ति नोबेल शिर्पा विश्व नाजाम छम साहित्यकारिता बिल ओम नाजाम साहित्यकारिके छौ सभा छमस्यान्यन विश्व डक्ले टोर अपि सोम विद्वान्तेको नासिक दस जियो ओम साहित्यकार उग्रिमे लिस बिल छम जर्ज मियम बनार व मियम शाह ख ठटी लिस बिम साहित्यकार मियम मखो जर्ज बनार शाह ख ठम ठट पट्याया फुले व विश्व टोर हम साहित्यकार जी फुगु ख जर्ज बनार शाह 1856 जुलाई 26 खुनो आयरल्यान्ड या डब्लिन शहर बुख बनार शाह मुजबुलै अवस्था तस्क मामला वे अब जर्ज कार शाह डब्लिन या अदालत छौ चिच्चरङ जागिर न या चमख उके इम न्याब्ले खर्च साकिता ठाको सोंद लिपा अब म अदालती सेवा न मुक्त जुल अलेला इमे आर्थिक अवस्था छनिए मामला त मा अबु ठ व निमके बिन नपाएना इमे न्याम चाहन्लो अब यो पटक ठ वे पचदामा छुनी जाई नस पुन्ट मोर पुसन्ने त मोर अब म मे छु जाया मको निने एलाख काका जुइगो उके मा म अब नप निनी लइगो छे शान्ति देगो गुब्ले डुगो मखो छे ठुजको मामलाको अवस्था चुना न बनार सा न ठ छिन्यार मोरले स्कुले आखा बना चुना छिनखुरा चुनिवा बनार सा आखा बनिको टोटा छटा क्लर्क जागिर नहुन उगे डेवी मा भ्यापी निम्म बना लन्डने चुआउन ठुक्न बनार साना मचानिसे मा बोयो मट्न काम ख माबो निमेस्या वास्तवमया उले ठमुयाट ठगे टुटी चिप हेक माटे खवा चाकी फट ठटे चाकी फुगले व ठग नुगा व भावने असाधारण स्वतन्त्रता विकास या फट ठुकेना व रिटी ठिटी व मनोटेको कुपलाङको विचार मुक्त जुया मानवता व ठै समस्या ठगे मिखा सुए भयावल संसार एटा ठगे मिखा सोबले व खन समाजे टमी छिमी असमानता डुगले मनुटसन दुखसियाचन अज्ञानता याना मनुट मोबिङ ले वनाचन बलापिन्छ बमला मिट अन्याय नाचन धर्म न नाजके धर्म जुयाचन समाजे दयाचङ ठफुक्क अवगुण मरेक्ट क्रान्ति मयासे मगा युपा महस्य मगा त यो खवा ठिकल समाज त नोग विचार बिगो मोटी तया व क्रिस्चियन धर्म न टोटल तर ठ नक्तिने ल्याम क्लग जागिर नया छपे छजु चुलका चम वे नुव निया निठ टट रंग विचार झ्याट्या वल व डब्लिने चना ठग जा पुङ के फैगो मखन उकि दक्षिलिपा जागिर टोटा वन मामथे हे लन्डन चुआउन डब्लिने चिरंग संसार लन्डन ने पराडंग संसार ठमले बनारसाय नुव अझ अपचक्न समाज निम्ति मानवता निम्ति प्रगति लफु चिने रहेको उयो भावना छन् अप क्वाट्यावल उकि लन्डन ठेनवा व याक्न हे व चुएको जाए त नापाल लन्डन द स्टार नांगो निपो संगीत समालोचक लिप द सैटरडे रिव्यू नांगो वापो नाटक समालोचक कथा वेकला पत्रकारिता लजगा जुनाटल ठ मा पखे गुब्ले मटना का मखसा संगीत पार्क या गुण वेकला ठ मा पखे सेनाकाउ ख संगीत ज्ञान वेकट यक्को ग्वाले त ठोगे इले वेकल टस्कम भबान लाग टफ निबन्धन चोयादल गुगु ठौं टक यक्को श्याम बना चोछ्या चुन लन्डन चौवेट गाना बनारसाय आर्थिक अवस्था बामला लेख जुगु चोया नेट चुन्ट गाक्क दाम मुनि मफो उकि लन्डन वया झिरटक न नेट व चुन्ट संगीत सेना ठ म्याला पचपच दाम उनका चम ठ माइ ठावना चुनि माला अर्सा व छिदै दुनिया वेकल ठगो भविष्य देखेको ज्यान हाचुना दिल जनता त निल चाक्ट राजनीतिक सँगै द्वाउना ठाठसे पासन बिउजुल सका वेक अमेरिकी नाजाम अर्थशास्त्री हेनरी जर्ज भाषण न्य छल ओगो भाषण टस्क प्रभावित ज्या वेकल समाजवादी विचारधारी त ठर नलाचल ओग्रिमे वेक फेविकन सोसाइटी नांगो समाजवादी सँगै न द्वा चल नापा नापा वेकल छम समाजवादी कठ सभ्य समाज विकास निम्ति टमी पिने आर्थिक स्रोत पाएना चिमी पिने अवस्था बालक त व समानता हेट कानुन डेका जायामा रह्यो खे विश्वास नाटल तर वेकै लिपै विचार कठ छप्च मुर्ख बालाको कानुन देखे व जको बालाको समाज देख फैमको बालाको समाज देख्ट मिस मिज फुक्कुस न नपा बालाको भावना हे नि देमा सन् 1898 तक बनारसाना ठौ अपोट हेठे यी राजनीति व पत्रकारिता फुकाटल ठया न्यन वेकल रचनात्मक साहित्य चुएको कुटैना मरिगु मखो न्याउ न्याउल उपन्यास चुयादल वेकल ठाउँमा चुएको उपन्यास त पिठन त लन्डन व अमेरिकै प्रकाशक टेठा छयादल तर प्रकाशक टे पाखे न्येको खुइकटको अस्वीकृत जा ल्याउल ठटा ल्याओगो ओगो उपन्यास सफुई बारे बेङ्गैना वेकल लिप्टे छफ चुसी चुयादल जी सुरी चुइगो उपन्यास मध्ये छौला ठेबन रुद्दिगु ज्याचन कि उकि त ठौं टक चिलमन
लन्डन या गुडल लिपा 1885 सनेटिने वेकलन नाटक चुएको नापाङ्गो कुटय नाटल तर ठो नाटक न पुङ्गेम हो नेर लिपटनी ठो नाटक पुङ्का लन्डन या डब्ली केन भाट सिपनी छेनाङ्गो ओगो नाटक लन्डन या चिम्पी मुनुट चुनेको फरको ठाई विषय चुयाटौ ख ओबले लन्डन गल्ली गल्ली न जमिनदार टेसन छिन्याना फट फट छेन चिम्पिन्ट लाक्को पाक्को भाव बाल बिया ढेब कमाया ज्ञाना चंगो ख तुजको समाज बामला खैट कया चुयाटो नाटक बिलाइटी डबुई निम्ति तस्कै नु खंजल कल्पना याना चुयाटो न्यायपुगु माइपु छाउ प्याखा जको सुया चुवा पिन्छ समाज कुरिटी कया चुयाटो प्याखा मय खल ओके बनारसा प्याखा सो मन्ट अर्सा वेकल जीवनी समस्त कया है मेमे प्याखा न चुयारल फुला बिचाइपि मनोटे डठुई वेकै नाम मजासा नु बिचा येकी पिनि निम्ति वेक छम नाय है जुल बनारसा न लन्डन या थिएटर निम्ति प्याखा चुयन य सामाजिक राजनैतिक हो मे गुगुन विशेष वर्तमान समस्त कया प्याखा चुइपि नुपि नाटककार प्याम हो नि ओके अपो जन्त्रै जीवनी त ठिफु जन समस्या विशेष छलफल जुगो प्याखा चुयगु ज्या वेक याकचे नेलवा ज्या नेचिलाडल नर्वे नाजाम नाटककार हेनरुक इप्सन पाखे लागु प्रभाव वेकैट यक्को ग्वालेट यक्कोसिया यक्को आलोचना फयाना वेकन जन्टै निम्ति साहित्य चुएट छिट गुगु पला लिसला मदी साहित्य देगो माइफि छाटा जगो मको साहित्य जन्टै त प्रगति पाखे नेजकीगु नफुकिनि माटेगु वेकै बिचाख कलाई निम्ति जगसा जि छजो न चुए मको सम्पूर्ण राष्ट्रिय त ठग विचारे हिक त जि चुए खरका वेकल ठया दिगु ओके वेकला साहित्य मवनी फि अशिक्षित जनता नपा सुइगु ज्या अपो मनुटेट प्रभाव लागे फैगु प्याखा साहित्य जोगले ठग असाधारण प्रतिभा विद्युत छलाटल सन् 1904 पाके लन्डन या नाजाको कोर्ट थिएटर एन बनारसा बौद्धिक प्याखा केनीको गोसागु ल ठन प्याखा केनी वटिने बनारसा प्याखा सक्सन सोत वे छौ थिएटर सोरटको मड्डीको प्याखा केन वेकला चोयाडीको छिन्छफ प्याखा फुक्क एना सासे 11 पटक केन अपोष्ण येको वेकै नापाङ प्याखा जाने बोले मेगु टापुनाङ सुकान्त प्याखा ख टुके वेकै ना न्यंक जाया होला सन् 1905 बाके वेकै डक्ले 12 लाख प्याखा मनु व भिमनु पिट्ने व वेक उ ये विश्व डक्ले नाजाम साहित्यकार जुल शेक्सपियर लिपा बेलाइटे डक्ले टोरम नाटककार कान अपोष्ण वेकै त नालाकाल वेकै नाटक व मेमेगु लेख विश्वया यक्को दिशे छन वेकै प्रगतिशील विचार सक्ष्ण प्रभावित यत वेकै प्रतिभा व विद्युतै त सक्ष्ण चोछाल सन् 1925 दे वेकै त साहित्य विश्व डक्ले टोरङ श्रीपा नोबेल श्रीपा बिया हन बनारसा छम नाटककार जग मुख विचारक व विद्वान न ख वेकै त ठगो विद्युतया गर्व दु थय विद्युत व संगीत ज्ञान एना वेकै नाटक व लेख अपो प्रभावशाली जुग ख बनारसा छम मानववादी व अन्तर्राष्ट्रवादी न ख वेकल ठगो टाकको जीवने मनु मनु डटे समान्त डेमा रह्यो खे टिव बियाडल वेकै जाति पेरिय पूर्वाग्रहमहरु गुगन राष्ट्रिय त वेकल छगो राजनीतिक इकाइ कथा सोया मडी बरो फुक्क मानव यात है प्रेमी मिखा सोया ल मचबले है वेकल धर्म टोटो खसा वेकै नुग धर्माटन ते नुग सोया च्याटो वेकै सकल प्राणी ते प्रति माया दया दु मनुख लाने त पोस्टे त श्याम यो तेगो वेकै बिचाख उकि वेकल नि न्यार डुबले है लानेको टोटा छौ ख वेकल एला चुरस्न गुल्सम मोटो से शुद्ध व पवित्र जीवन हनादिल वेक टस्क नुग छोड न्यामेष्टन दय व तर मनुटसन दय केना अन्याय ना चुनिगुली सामाजिक न्याय पुलिस कथ याइगो दय वेकन विरोध नाडल वेकै विश्वास कथ मनुटसन ठ गुगो अवस्था ठो संसारे चुनाव ख वसुयान बालाको अवस्था टोटा ठके कुट यागो सक्ष्य कर्तव्य ख तो संसारे अवस्था बालकेको भी मनु जिगु व यक्को म्याग इच्छा या टासा व इच्छा छन पुमौनी महो ओके ठो इच्छा शक्ति लेपै पुस्tai टन लला फटासा ठो संसारे ज्ञान व गुण राज्य ठो पृथ्वी युद्ध व मेमेको फुक्क अवगुण मर्याउनी ठो ख वेकल ठगु प्याख्ने केना दिगु ख बनारसा छम टोडमा हास्य व्यङ्गकार न ख वेकै साहित्यको व्यङ्ग दुगु मको वेकै व्यक्तिगत जीवने न जुगु घटना न छिसा हास्य लका जाउ व्यङ्ग कथा लुके फु सकछम बाला मिसा बनारसा त छप्पो चोया ठुक्न ठगु इच्छा यवौ ज्याच न जि छिलसे ब्यायना क्याचम डेक मास्टर व झिनिम जना डेकम क्या जिठे बालना छिटे बुद्धिमान जी रहेको जुगु बिचा ख तो पोइ लिसले बनारसा न झिनिम जना डेकिम मोच क्या जुसा छ ढाठी मखो बरु उकि अग जिठे बामल ना छटे निर्बुद्धि म जुइरका चोगुडु वेकै टाफो कटा घुम चोमी ठव ठव इय बारे चाहिँ व सक्ष्य लागि अले मुक्क इय बारे चाहिँ जी चोमी जुल चोसु वेकला ठस्या दिगदो जे माइकल एन्जेलो थे महान चित्रकार जिगो रहर तर ठुकेल सिलसिला जीवनी कुटी गुगु सिचकया वे जिगो लम्फी पोखा ज्या डनाबिला
बनार सा हास्य व्यङ्गकार जग मुख छमा आलोचक न ख वेकलन लेखक ट्यागो आलोचना यहाँ छटा चुयार ल धनिटेसन विशेषना गरीब ट्यागो बारे चोसा गरीब टेसन धन ट्यागो बारे चुइगो तर इमके छमेस के मेमेसिया वास्तविक ते प्याहा ग्यामरो छेवो मरुगो अले ने मखना वाटवाटा कंगसिलिसिसे जिके ठुके बारे व्यक्तिगत अनुभव दो ठ छेन मफुको ठासे चोंगो जुया डाक पाउँछ चों ट्या चोंग मखो बरो पाके जुगो डाक लाडी ट्या जि डाक पाउँछ चों ट्या चोना वेक एकैछिन महत्वाकांक्षी अले कडम आलोचक ढासा वेक आलोचना सृजनात्मक खट्यो ख वेक न चुया दिएको ठोक ख जी सफलता खना ग्या जित सफलता टुंका आठो च्या या मागु ज्या मरे टुंगको अनुभव जिगो जी न्याप्ले छु जिगो आकांक्षा सहित मुया मास्टी व अले जिगो लक्ष्य जिगो लिउ मुजुसे न्यनी लास जिउ टाका ठुल जान जी सफल पि मोनोटलिसे लुया मास्टी व इमता आक्रमण या मास्टी व इमता छोनी मास्टी व अले इमिगो फि डेगा त व किलाई त पाटा एना बी मास्टी व ठुकी कि इमसन लुया त बल्लागो किला डेकमा ठुकी मोनुख शक्ति मुंकी अले ठुकी व छु सेनाना काई जज बनार सा 1931 पाके सोभियत संघ चायो छल वया दक्षिलिप भारत नापमा विश्व एकको देशेन चायला ल ठो संसारे बल्ला ट्यामको भिजुको इच्छा शक्ति डुपि व ज्ञान गुण अफर डुपि जको ट्याइरहेको विश्वास खाना जज बनार सा 1985 सने घुइ न्यारी बैसे मन्ट वक मरुको टोर लेपा ठौटक वकै नाटक संसारे त प्रभावित या चोंतनी वकै बालक विचार जुक्क नला मानवप्रत चोन्याके उजा छिवे लाटे ख सफलता प्राप्त या न्य सुन मुनख अभावी डटी पिया ताकको संघर्ष या माटैको वकै टाफो त ठिका छि नेजा फुसा छिसन टाट्नुको आजि छि मछनी मखो कोचाल